نجوا باپیر خلف خلکا شنگالیه و دیکا 4 زارویانه و تمنوی 26 سالن. اوه ماوی زیده تر جه 2 سالانه ده دست چکدارن داعش دابو. بله بریا چند روژان او چند جنین ازدی دیگل زاروین خواه هاتن آزاد کرن برانبر امیرکا داعش و چکدارکی. نجوا وسا چیروکا خواه بود دنگ امریکا دیارد کتن. دو وجبه برنا دير زور دو وجبه برنا حداد يا دو وجبه برنا حمص وام تشيلو ام بينجي وسي عائلة البايق مات ام البايق قدر قال موجود بن بنايكا قد طابق ده مدرسة كده اما بتيدا بن تارين مدا بش تارين مداي ام آن کرنا بنايكا 4 طابق ده بن أردي ده وشن جيبه من بن أردي ده هنا نو 4 هيبه بن أردي نه روز نه با من ندید تیم جابه خودید گچ که جت اجدا که دوام قد کر ماهنا ما کربونا وکا کورکا اجدا که دوام قد کرنا بسر حاجه کرنا سینگه وان نيرينو او جش ما باش خد طابع عمري وان تقريبا 8 سالي جش ما قد كر سر حاجه كر وام داكت پیش از دار و ام تحبسي دايره قاسم هفجین نجوایه دیارکتن که لدسپیک چکدارک داعش پیوندیه که تلفونی پیرا کر بو. افجا کار لسروی چنده کر که ده چوا هفجین خواه گلزاروین خواه آزاد بکد. تو رقمك زانن رقم مالي خو بنا ما بيرب بايده رقم ما دابوتي 11 مره بايته كتا بريدو هاي بعدا قلت ام غيابا قدنا فريمات قرتينا جو جنكا وزلامي ويا مودي باشا وكي جنا نافي ويا عزيزه حجي وزلامي ويا نافي ميرك جو زلامي قلت ام جو بس ولا مش بلاكي قلتم قول باكينا با پیش مرقال با پکه باكينا میچن دیش نیتی قول با پکینا شما با مسئله پکه بازکی قلت يا با سالفه كما هي عائلتي مره بايفته وسبيت على بيش ماتك قو غمنا صار جابا قو كا تليفون داعش بكم تليفون داعش كي او مسؤوليه پکه بيقرا بايفتم من نافذ وان دانتي عائلتي خو باخو سجلادن قلتم قولي باشا هر مال اخوها تاس تليفوناتك ولا وقت بري تقريبا 10 روجات 2000 تليفون عم كر ويا باش شغل ما تشيك بس شو ما جياتا شغل سراس بكامل كر تليفون عم كر البيستو دي هيدي تليفون عم كر ولا بعد تقريبا ورا بام بس شو ما بالو عائله قايم جهنم ده هت زانیم بریا چند روزان دو چکدارن داعش کو یک جم بو یک مر بو هاتن آزاد کرن جلای هزم پاراستنا شنگاله و برانبر 51 جن و زاروین ازدی لباشور روش آوای شنگاله نزی گند شلو. کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل